Chapter 3 ukuba lokhu isahlekwana sesithathu. Kwathi ngomnyaka we-15 wokubusa kukaTiberiyu Khesari, uPontiyu Pilato engumbusi waseJudiya, uHerodi engumtetraki waseGalile, uFiliphu umfowabo engumtetraki wezwe lase-Ithureya nelaseThrakhonithi, uLisaniya engumtetraki wase-Abilene, u-Anase engumphristi omkhulu noKhayafase, kwafika izwi likaNkulunkulu kuJohane indodana kaZakhariya. Weza ezweni lonke laseJordani eshumayela umbhapadiso wokuphenduka, kube ngukuthuthelelwa kwezono, njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi ka-Isaya umprofethi ukuthi, izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yeNkosi, nenze imikhondo yayo iqonde. Izigodi zonke ziyakugqitshwa, zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa, kuqonde izinsongansonga nemigoqigoqi ibe yindlela ezilelezekile. Inyama yonke izakubona insindiso kaNkulunkulu. Ngakho-ke wathi ezixukwini ezaziphumela ukubhaphadiswa nguye, nzalo yezinyoka, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningaqali ukuthi phakathi kini sinobaba u-Abrahama, ngokuba ngithi kini, uNkulunkulu unamandla okumvusa u-Abrahama abantwana kulamatshe. Namanje izembe libekiwe empandeni yemithi. Ngakho yonke imithi engatheli isithelo esihle iyanqunywa, iphose emlilweni. Izixuku zambuza zathi, pho sizakwenzenjani na? Waphendula wathi kubo, onezingubo ezimbili akamuphe ongenayo, naye onokudla enze njalo. Kwafika nabathelisi ukuba babhaphadiswe, bathi kuye, Mfundisi, sizakwenzenjani na? Wathi kubo, ningabizi lutho ngaphezu kwenikumiselweyo. Namabutho ambuza athi, thina-ke sizakwenzenjani na? Wathi kuwo, ningamuki muntu lutho ngendluzula. Ningamxhabeleli, yaneliswani izinkokhelo zenu. Abantu basabhekile, bezindla bonke ezinhlizweni zabo ngoJohane ukuthi ingabe unguKristu yini. UJohane waphendula wathi kubo bonke, mina kambe nginibhaphatisa ngamanzi, kepha uyeza onamandla kunami, engingafanele ukuthukulula umchilo wezicathulo zakhe. Yena uza kunibhaphatisa ngoMoya oNgcwele nangomlilo. Oqoma lakhe lokwela lisezandleni zakhe ukushanelisisa isibuya sakhe nokubuthela ukolweni enqolobaneni yakhe. Kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Nangokunye okuningi washumayela ivangeli kubantu ebayala. Kepha uHerodi umtetraki, esolwa nguye ngenxa kaHerodi umkamfowabo, nangenxa yakho konke okubi abekwenzile uHerodi, wanezela nalokhu kokunye konke, wamvalela uJohane etilongweni. Kwathi bebhaphadiswa abantu bonke, naye uJesu esembhaphadisweni, ekhuleka, izulu lavuleka, uMoya oNgcwele enesimo somzimba njengejuba wehla phezu kwakhe. Kwavela izwi ezulwini lithi, wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe. Yena uJesu ukuqala kwakhe wayeneminyaka engaba ngu-30, eyindodana njengokushiwoyo kaJosefa, ka-Eliya, kaMathi, kaLevi, kaMeliki,
kaJanayi kaJosefa kaMatatithiya ka-Amose kaNahume ka-Eseli kaNagayi kaMati kaMatathiya kaSemeyini kaJosefa kaJuda kaJohanani kaResa kaZorobabeli kaSalatiyeli kaNeri kaMeliki ka-Adi kaKosamu ka-Elimadamu ka-Eri kaJose ka-Eliyezeri kaJorimi kaMathati kaLevi kaSimeyoni kaJuda kaJosefa kaJonamu ka-Elimu kaMelaye kaMena kaMathata kaNathamu kaDavide kaJesayi ka-Obhede kaBhowasi kaSala kaNasoni ka-Aminadaba kaDameyini ka-Arani ka-Eshiromu kaFaresi kaJuda kaJakobe ka-Isaka ka-Abrahamu kaThara kaNahori kaSerugi kaRagawu kaFaleki ka-Eberi kaSara kaKayinamu ka-Afrakisadi kaSemi kaNowa kaLameka kaMatsula ka-Enoke kaJarethi kaMalaleyeli kaKayinani ka-Enose kaSeti ka-Adamu kaNkulunkulu.